Muraho neza bakunzi ba channel yacu, turabasuje cyane. Nk'uko mumaze iminsi mubikurikira ku mbuga zigiye zitandukanye, nyuma y'ubukwe bwa Ngabo Medard yakoze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Dallas, aho Medard asanzwe atuye, akabukorana na Mirage. Hakomeje kugenda havugwa drama, bakora filime zitandukanye zigaragaza ko bahuye, ubuzima bwabo ntibabuhishe cyane, basohora indirimbo y'ubukwe bwabo. Byari ibintu byiza, byari ibintu biryoshye, kandi byari ibintu binogeye amaso. Ababibonye bose bari bafite amatsiko yo kureba umumetisi w'u Rwanda na Ethiopia ukuntu azaba asa. Mu minota rero mike cyane nibwo uwitwa Ngabo Medard yaciye ku mbuga nkoranyambaga ziwe, yashimangiye yuko we na Mirage Mimi bibarutse umwana wabo w'ifura, umukobwa, ndetse akaba yatangaje n'amazina yahise amwita mu kavidewo gatoya yashyize kuri YouTube. Murakabona, muraza kubona n'amazina umwana w'umukobwa wavutse yamwise, harimo n'izina rya Ngabo nk'abandi bagabo benshi. Nawe rero yatangiye yita umwana we w'ifura rwose izina ryiwe. Turacyafite amatsiko menshi yo kureba amafoto yiwe, ariko inkuru ihari ni uko bibarutse. Mwabonye mu minsi ishize amafoto Mimi atwite, mugenda mwumva ibihuha byinshi bitandukanye. muribuka Lick yandikira Medard amubaza ati bimeze bite, Medard aravuga ati ni vuba nuko. Ariko ubu ngubu biri official, Meddy na Mirage bibarutse. Double M couple yabo niko yitwa, bibarutse. Ubwo twabifuriza konka neza, kandi basubireyo nta mahwa. Byaro bashoboye kurera wa mugani, nimba no muri Amerika bihari naho, cyangwa se nk'umunyarwanda buriya ashobora no kuzakurikiza inama tugirwa n'u Rwanda rwo kubyara abo dushoboye kurera. Rero reka ntabatindiye mbereka akavidewo ka Meddy yashyize ku mbuga nkoranyambaga ziwe mu kanya gato cyane, yemeza yuko bibarutse umwana wabo w'ifura. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share na comment, ubundi amakuru agezweho ako kanya mujye muhita muyasanga kuri Manesca. Murakoze cyane.